Palanka, moramo prekinuti. Zašto? Zbog čega? Zato što si mi uništila život. Mato. Gotovo je. Zvao sam Paulu da dođe malo ovdje dok ja pokupim svoje stvari. Ali ja ne mogu živjeti bez tebe. To više nije moja briga. Ali možeš ni ti bez mene, Mato. Mato. Postoje ljudi koji znaju kad je igra gotova. Shvaćaju da su izgubili, da je to sad to. Ti ljudi neće na silu tjerati da igra traje i traje, mada je sve već izgubljeno.